Lamsugo juto kok boro explain video channel lai tonga hastani ringsrung tongnai lukurong no norong ni bagit ni haino hai kok boro explain video kutal tui fayam o notification ka higher education department agartala tripura ni hoite notification rijaka 2025 one semester kanai rokno borokno college of admission angnani bagui notification rijaka oro BA BSc BCom major and minor course rongni bagui general degree college je government tripura je government degree college tongmani o government degree college o rijaka bo apps bo website thangai admission ko form fill up khainani ke admission ni summer portal website thangai khlainani ga faidi jungoro tolao tamtam sijak tong abo jungtini goro box bisingo sijak tongo roman 1 number o date of submission of online application abo hungkai norok computer dugano thangai norok online no summer portal website thangai norok ni admission ni merit list nokhorna ni bagui norok computer thangai online no ango makhayo admission ni process ma khlayo abo hungkai 23 tarik May 2025 ni simung 30 tarik May 2025 jora date rijakha hungkai roman 2 tongo date of publication of complete merit list abo hungkai merit list nokhonai norok o sakani 1 number o je norok ni angko norok je first hungkai angko reklak da online no form fill up khaigrak de form fill up khai merit list nokhonai roman 2 o khai abo merit list ongkhor khai norok admission ngai manai norok ni merit list nongkhor thangnai aro hungkai merit list ongkhor mani date hungkai 11 tarik 6 2025 ni salmari o at mane 3 PM o college ni website eba khai college o notice board o thangai norok nai mannai college ni norok je college apply khayo o college ni notice board o thangai nai mano norok ni gor sejak tongo roman 3 o khai one round admission norok admission ongpro norok ni tamtam document nang aboni video already fainai norok a video no naidi aro tongo joto original document diwi je one round no merit list fainai borok simung thangai admission mangjaknai tei alka rok merit list fairok khe admission mangjakya borok ni second round no fainai abo hungkai one round no admission wngnai rok hungkai merit list phaiui borok hungkai 13 tarik June ni simung 18 tarik June 3 PM jora jedino holiday o simung kwrui tei aboni badeo norok admission ongoi mane je first round no merit list ongkhornai rok borok admission ongnai chahai hai sabrijao 13 tarik June 2025 ni simung 18 tarik June 2025 jora 3 PM jora admission narakjaknai hingkai roman 4 o sijak tongo oro hingkai publication of vacancy orang full porelia orang je college busuk vacancy tongkho sabni merit list nokhorya ko abono naiui abono nai tiklaijaknai notice board 19 tarik June 2025 3 PM ni jorao aboni pore haino hai teisa second round merit list nokhornai o je puila o norok computer dukano thangai norok ngo khlaimani online khaimani je first round no ongkhorya rokni te second round no ongkhornai merit list abo merit list second round no ongkhornai khai 19 tarik June 2025 3 PM o notice norok nai mannai norok ni college ni website eba khai norok ni college o janjani norok college apply khayo o college thangai a college ni notice board o norok thangai naidi roman 6 o tongo second round admission oprobo amo haino thajingo sama hai borok bo je second round no je merit list phainai rok borok no second round no thangai no admission manginai abo hungkai norok ni joto document langai admission ni original tei xerox abo ni video phainai norok naisingui tongni abo hungkai second round admission hungkai 21 tarik 6 2025 ni simi
25 তারিখ 6/2025 3টা জরা যেফ্রো যে সানডে রকরে যে সানডে এবাকাই হলিডে বন্ধ রক দङ কুমফ্রু আমনো বাদে 21 তারিখ 6/2025 ni simung 25 তারিখ 6/2025 jora norok admission ngai manai je second round no admission merit list phainai rok ngai round 7 no tongo oro ngai second round admission sabo ungjaka aborokno joto kaham kai naiui aboni pore mane first round second round admission ungjai rok merit list phai rok no borokno teisa kaham kai college kaham kai check khlaiui aboni pore teisa borokno last to admission narakjaknai abo hingkai 27 tarik 6/2025 o borokni merit list nokhornai borok bufur thangi admission wngjaknai abo college no notification rinai janjan college o abo hingkai 27 tarik 6/2025 3টা PM o hingkai roman 8 o tongo je first semester o taklai 2025 o kanai borokni class wngnai 1 July 2025 ni simung borokni admission wngsinai khaklai norok mo video no sajak kana hanai bujibai kana hanai jodi norok mo video no sajak kha hingka kaisa like khai di hingka channel o katal phai tongkha subscribe khlai di norok ni bai songrok no share khlai di mo video no kok borok bai swnamjak norok puila college o admission wngnani hingkai norok swkang computer dugan o sema thangranai a dugan o thangai norokni aro form fill up khai kaisa norokni merit list nongkhornai bo college o norokni admission ni ingo form fill up khai hingke norok all document langui abo khaimani yagulo hingkaise norokni college o thangui norok admission ma wngjaknani admission dugan computer dugan thangpro document rok hingkai norokni admit card rok nangnai madhyamik ni tei marksheet madhyamik ni tei norokni all document nangnai tei norok 12 final marksheet 12